Nsroma ye electrician wo fia Joseph Nsroma ho kani nti owura yere Doreen Nsroma wo Tantra Hills ene eye wawda owura Joseph Nsroma ene o mani nyina se omo happy birthday Joseph Nsroma yere no Joseph Nsroma dey different by simple ono na electrician na owo fia ha na ene kwaku boahen ewo menchen ewo ha Kwaku Buahen a Deputy National Communication Officer at the NDC Amayoko no Owaha. Sanso and Asabusu a 3-year Communication Director at the LPG one also Ewaha and a fe Kwame Bafo Abronye one a Bonomantemu NPP Amayoko no Jumtineni one also Ewaha te Mrantie miensen ene ne no be yadwuma ne di omanga na ho enkomo na ne yekomodie no bako efa esa wo baka ya yesi Delta Force fo bi ekọ Kumase ama Ashanti Regional Security Coordinator, the former Ashanti Regional Security Coordinator DCOP retired Kwaku Ayeso Pareado umuko yi no e de ni free on the office ahankofo no kra na asemi bae no amafo ka ho nsem bebre chese de amrante ne ye no enye international national security minister Ewura Kadapa wono ena ese hwe ne ka asem no ho nsem bebre se wonim ho bi no so wonim ho bi ene wato ne mutuo pain akase ane DCOP retired Kwaku Ayesu Opareado a nanka enkane wo ye Asante Mantem national security coordinator no ono Ewura Kadapa oka ho bi wonim se yi ne firi ho no onim say be yi na free ho na terminate the contract na eze so free ho na when free until no by force e ko yi na free ho na bibi sa so sa na se ye no ana na nipa na ekoye sa de na nkasa kora no wo mo aye for to me ben na wo mo wonti ya ye mo koye sa Ewura Kadapa che se o mo ye national security operative na we ni free ho e dey party ni see yenti a Kwaku Ayeso Parado dey COP retired ye ni free na djuma wo ye ho ono so de cheche mu bai se ade na Delta Force for nneema bi ono mo hwe kwan se wono enye na se onkotokoto mo ye ne mahodo bi no na da bi o se enya de obeye se mantam no bambo ho sem ni hia na pa obi e kan de so sana se ekono eno ya se ba ko a ye bi di ho enkomo pa afa no achi nso no judgment debt $170 million here aye ka hunu amanga na eba betua no ehun samaba attorney general e da toje ekire mu se ade asasam no behwehwe mu ye pa oba investigate akwa ekire ye pa emomoka se eka na ayebo no NDC fo anamo a wo mantu ni ye ena de sa eka no aba ehun sam abepi so NDC fo so ena de nkrata aba bonten anase kasade afasa $170 million judgment debt ye ba betua ama amano na dwumakuo no na owura honorable ama Kofi a anka ne wo yeso afọhwe nyina mahode onsam so e da tuje ekiremu se do kwasem nie mo wo mo emblem anasa attorney general emblem NDC na mo no akasa na wanye na dwuma yi enti na masa aka no abedan ya yetua attorney general so kire se NDC for na nyin yi enti na sa aka no yetua ehusam no ye behwe na yaka enti mada bedwafo ye di no na mama mu nyina akwa abaye bio no na ye be free yenkomodie na ase na ye se census nso no aka na nsa na ye ba be kan Ghana fo nyina e bi de ka di no nkomo na fedi aka nyina no ye de atota so bedwafo ma akwa aba ejo so ya bibi aboko de adadawma de radi ase Kwame aka 3 days na census night edu na ye be hya aka nipa so far hu da ubo no wate kosan na da se bebre ma memfa kwanya we na mema wache ene wahwefo nyina ba bia wa fidi kese no akodu bia ye ma omu nyina ache na ye mfa kwanya we so na Ghana mampanyene na nado danko akofo ado ne na pamfo aja be se Jordan ne Branda no odena ni kire atifido nse o mampanyene na ni so adi ho ni se ade a ye frɛ no nsamannuma de onye bi wo Ghana aye ghost project onye bi wo Ghana ha
na okopie mu wo atifi do ho no ye nyina ehu ye watermelon ye akuafo ye tuturo north east ene savannah ekowesi kwa no ye nyina nim say a doctor for so aka say watermelon juice no yade a eboa apomodene yie pa nti abane de asina ni so a watermelon juice factory kese pa ene ne edikan wo man Ghana omusi a nigiri ye say UTV so madawroma mutimi twamfonyene ema ahwefo ye den ehwe na ahwe ye wie ni se nipa doma wo mo ananka wo ye watermelon na ase kwa no se no mbenya ready market no kire se akuafo na omo wom no so onya ready market e be ma na nya ahoden atuma do ade ne so mo aboa eno nso no onya ahoden ni ready market na kire se obe expand ni labor no nti e be ma timamfo aye den anya adwuma aye saa so na factory ni so no me no ka se omo wie ya ape no enkrofo aye be for omo ye direct workers ye be 1500 okay indirect workers nka ho ni nyina ye kwan a anamo aban ni to a under 1D 1F no se be ya emabunu be den e be nya adwuma ye ni nyina nse ye nyina so ye sere se oman bia ne chechire ye nse ye nyina ye kita ye first degree ni ye master's degree na se ye private work ni ye nyina de ye ni be kire GMPC ye nyina de ye ni be kire box ye nyina de ye ni be kire institutions ya ye fi se honesrade wa e basa oman ne chechire ye den ye den go amaya hodo aye sora ye do mu twampo nyina no how to develop the private sector me giri ye se Jacob na mu nyina mu wie school no na mu ye se chenchena anchen se nye abanya dwuma enya abanya dwuma dia me nya dwuma biem dia me giri ye se ye wura kwam despa kana dwuma ne so ono ye private person no kentumi ntumpon but omo wo fie ha no ebinum kura ye omo PhD ebi kita master's degree be ye miensa but o ye adwuma wo kwam despa ha se ya ni ono so betimi ne nim de kakara no ono so betimi de aboa company no mana ye den atumpon nti yen first degree ye HND yen master's degree ahodo a ye woni ye PhD nyina no moma ye nye adwin only the government sector manya government abadwuma na nche say adwuma ni Ghana ye de sa mentality na emwa na abrebia no ye bekoso e de oman foforo atwampoa wo mreko aman a wo matumpon nyina no ye private sector no e na omo de aye den omo de aye ukoki base ya aja omo ba oman Ghana ne be fa abe ekoye Malaysia omo ba Ghana ne be fa adwe eko start se omo dua omo start ya omo de technology ba mu no enne Malaysia no oyira ye tuti se ukọ western region Jubilee for the na enye sa na omo wanya bi etu no na mom nam so mbe fa abehun se yenya adwengo yenya nwu wom ni ade timi de bi ye nku ne omatena se develop another technology a emefin ya no unse ye wa kura se sunwan de se o de onim ye di punu ene wi a you di soja nti omotim tena se hun se petrol bi na diesel bi wo emefin mu nti se ukọ Malaysia se ade na ombe fa free ha no through technology no omatima ya omo biodiesel yedi omo yusu e na omo mefin mu biodiesel na omo nya free mefin mu a eno na omo cars ni nyina yusu wokọ na enam se abe no kọ ye Malaysia fo no bi do omo ho gimu akrachefo no ye se meye mefuo nti omo ye mefuo no aban ne je nti omo nyina develop sa niema na ene ediki ba ye den etwampo because obi anya na dwen se na me de abefuo de me kwa akoye e de aye den na anu da omampanyin start ye se planting for rural development no emra yenua kube yenua palm nut ni ade na no na beboa no ebinum fa ne se agoro ba sa na Malaysia started 10 years time no na me ena omudi eye omusika main source of money e wo Malaysia omu wie na omu se sa de a yen training crofo enye de nka ho nti sa ni so adi hu na mampanyini dia ba planting for export no any rural development na aba no
ese say ye nyina di ehu dim agriculture no okay ejama kana sa wie no on the census no oman bia no ye dodo ye den ehia so oman no ye hu ye dodo a e na ye hu kwana ye be fa so aye den aplan yi because out oman mu ni say ayi ya tuafra ye nim ye dodo a kwan ben so kra na wo plan ya ohu census ya ye ma aban ni timi hu say emrantie a omadi ene maba wa omadi emfie edunwotwe udi mfie edunwotwe kwaso a ne kyese wa firiase ade ho ese wo pe bibia ye den aye ema aban no hu sa statistics ne nyina nti aban no ye ne budget ya onim se de obesi aye den aye ne budget no oye bibi agya nkyerema onim se de obesi aye den aye saa so na ukọ the international community akwa make you case ya o population ya de ye den very important say oman Ghana your population ye sen eno ne ye de bakwa make you case na amanhodo no so nyina ahun say oman Ghana ye dodo ye say in case say obi ba na so so me ba be ye bibi oman no mu a won so oman no ye den enyini enipa ewom no afriase develop nti enyina yemfa ya ni nyedai enkyere honom but ekokoye say tambia population ni gina ba bia gina ya investors wa adwene bi say oman omu population nyedai entum pondie ukọ invest wo ha wanhwe a obewesi wo money because investors omu kita omu sika akase enyina nso omu kokoro bi so akodi dwuma ebeboa timamfo na ohwe nipa dodo no nti ohun nipa dodo na na wahun se o enipa ne dɔɔso nko ade se me kokoye ma yi ni sa at the end of the day no emu 30% kura na me sika nya den and I'll get my money back nti population there ade hia me fi say the ubo no enkoso enye de enkoso ma te say kwa mo hwe da ubo ya da ubo aye bo so far wo ti hu bribi I think say the ubo no as say omo eye bibi kakra eye pejamu na ekwa nimu ena because of that nti enam say ewo fam no so kakra no eka ho bi na amanfo nye de ntia say wo hwe northern part of Oman Ghana I think last week yeah attacking crofo bi a omo fi say omo ye nipa bonefo ese ye hwe omo ntade omo say part of water region so omo take enipa ba miensa bi a eno no omo di statement aye den aba abontin ye besra ahwefo nyina say population census for no omo ba womo ID card eno omo ntade no omo bibi omo share kire say aban na asom omo a bi wo ha wo dan mo omo timbe bo gate no omo do omo card aye den akire omo nya nkrofo bi a ebi omo kita nyema bone bi nam atuo ni asekan ye den hye omo ho na mom ohye na tade akire say ofiri population census ho ni voters ID na omo de amana no afem ye sure say na no Sunday binum ba me ho fie a omo pictures ni bibi ya ye den ka ho omo ye sa adwuma no enti ye say information kakra ese say wode ma efi ho nipa dodo sen na ye da eti wonum ebinum te ho ebi wa obekọ betu nipa baako ye timbisa say mo ye dodo sen no enu no nyina aboa ami ehu ye dodo me fi say ye bi 2010 no ene ehu say ye about 28 million or so nti wo check 2010 ebesi na me no kasa ya me giri ye say Oman Ghana ye kekanko bia 45 million ye betima ye den adu ye de koye nim ti e besere say obia mfa no honyim we nya ade so ohu omo a o say police fo na eba omo ba be cheme ene ade omo ye BNI fo dabi ohu saa ne ma mabobo esu bia no wa hu say population census fo no ene eba ye nyina Oman Ghana nyina no ye nyina ye ede aboa oman ni mpontu okay kwame medase kwame bafo abronye na ye tie ne kan ma menko usu tiawa every ahu da ubo no bepese ye concentrate on da ubo no e fa dwumedi na ebekoso no ahu da ubo no wat hu bibi hu sign bi aja medawase na nanu medon kra no nchia ma eyewura kofia pale ase obetenenka ono hu ache enti census ne de
metimi aka se de ubo no e wo fom na eho nkyerɛkyerɛ no nso wo fom da UTV station am for help na UTV ampa me share dante census no advert ni gidigidi wo so enti se maintain gidigidi wa ha dia na chese no kra mpo no kyerɛ se e wo fom na aya na bibisa me wo se empedodo say na yate se US amoye population census ana UK ana Sweden ana Switzerland wiase no aba bedru empempenso bi a aya na ani se ye twentwen nema bi so to say population count knowing the people in your country no aya de a eye on a regular basis de bia da de yo ani se ye twen se ye twen am fie dunia ba ya kan ne de sika bebre akwakwahye dabi eno mboa I was say every day ye hu nipa e free o man nimu ona wo wu wana ye wo won wana o tu kwan ahohwa eba we information eja ne pede ne penya de so enti aya na me ya simple timi twan say every 4 years and say we say be voter register for na ni nyina ya ye say sika ye hia sika de aye nema pi kwa me ka say we say population na modoso a aya na eboa no kwa amso eja hwehwe mamu a enne ye nyina ye family planning obi e family planning ama se kura mponche ne nkokọ enne eye nkrama mi wo school na me ye nkokọ kakra obo ko school ababia no baba sesa nkosua kakra na akokọ ne to krama itimi wo 5 6 aponche mani twa ponche odwan wo 6 mani twa enne akokọ no tu kosua ba ko na wanya fast ankwata be ko no abo asai no aya abo hye amu nyina ewu ze nipa ye wa around no mo ne ete no ye ya family planning efi owo mu ya papa ne yere ne ma mienu ne baba akọ enti kraman no so be wo a ono so wo ba akọ to mu nyina ya family planning na de akọba sa nyina ne za da no mesi bia ro e madwuma ba kwa se boss twase me ne me yere te pa oba mai no ho ade me yiri o nya se me mpino me yere na me ne me yere ehia aya no ye efangum wo so banyem say bia na ho boa mai ko nyem amane enti your population ye be dey grow no your population enti e be sere say ye ntoto nema na amanfo he han omo na amanfo ntimi feel free na yongo ye population of China he India population na na ebo a enti census no ade ba ko say me ni sa ko ho aye security obi nipa bonfo betime design ID card ni mi amonta de amanfo betime ahye police kura amanfo ahye police atade ID card ko bapo eno nti I think say I was say national security because census national security adwuma police immigration omu nyina emboa aye statistical service for no na census 90 no ye improve on policing any visibility because you don't know who is the genuine the ID card the genuine obeba open mo wi afi na mba ye be enumeration then afi om twitu esi so a na akwaka ne say enumerate so adwuma enti e be stress on that night no amu intensify security pa ehu hia na ya sa stress going forward no se ye wo akola ene ngea hospital na ye wo no ho na I was say you register no na ma ne citizenship number hoda ehona echena ne papa ne mama akotu ne din cause number ne hia o de number ne be bo ne brain nyina e be ne senate e be no 10 eche say eno no de be the driver's license eno an e be no fence voter registration bibia enti ye betimi aye system no in such a way say with technology no cost na ye spend the bia na be ba for enti census is a good thing but me and 10 years any regular e be film na be ba enipa dodo na asie on awufuo awon abusuafo mawu anko report kra say osumesi ana obinti wawu ni nyina education na owo ye na register akwala no nipa no wu ye na report birth and death registry say ye ni yi a ni nyina meboa ye okay me dan say kwagu eja o do bono so na kwa me kan no say wo fam kakra ye mpega mu no nia wo so free nso aka ne de wo so hu otin de bono otin bibi onu aja ma nchia me nua no nyina kwa me ne osu
Ejami de misusu se yenyina minuan medin kan aka se da ubo no wofo no kra se da ubo no wofo wonnam kra wonte so bi ka se census bi kra eba o ti radio so ana TV so wonte se ye ho advert kra se obi amwa na yenyema adwumadie no enkoso yie nti minim se omo factor advert wo ho dia omo budget omo de koma aban so approve ma omo no minim se advert kan ho because advert no ofom pa megidi se ba na akra no nka isa NCC obrense NCC for no more district assembly ba na say kra nka akupo omo kakra ani ape bibi kakra mom na nko mo nenam nkurase no mo nenam kronkron na nko mo ye advert ama omo se ebia enam yensa akai din tworo no ba bet start into bia position no ne do a obi amfa no wonyim but ani mani nyina no yenhunu ewo omudwumadie no at least kra no omo mpanimfo no so omo nya advert kwa they can move from radio station to radio station so omo dot between move from TV station to TV station now come sensitizing kofo amen kofo hu say BBC ekoso between to 1 on 1 maybe 1 hour kra na what distribute am kofo no na nso bo TV bo na radio nso bo ebe man kofo bebre hu say bibi ekoso sa but enya sa na yehu no yehopu say emre kakre ya kai omo be intensify omo campaign no na census let me akoto jacob na yehia census no hia pa if we say oman a wonim ni population no untumi nye bibia ama no enye yi ana population no so no ye group no na wo dia project ha o man no betumi akonanim na census nso ayeye nso ade ayeye na ya take data from kwala ya wona fofora kopem sebe omo abo enkokra ene emrewa media ne hia me kra na agent fo no omo no na anetoda utukwan ekwa manone a obekọ ba bi no yesi center bibiri ama agent fo na edura wi a na anwumrom koto dame omkodi agro omutumi kra akokodidi eho free ema omo asetremu no omo ni tumije omo mutumi nyini che baga na ye ni bisa social welfare type no ye ni bisa wo memu ha enti yetumi hunu emrewa ne nkokorafo ayo wo memu after 60 years na if you have insurance mpokura no se wo ye na wo ya mo free kura na ebe mo atumi ahunu number ateto atumi eye eni sika obehia e de ayesa ade no uwie nso ane nkwara nso a omo nso ye below 18 a omo ko school no ebo ama wo hunu how abe project nkwala say na omo 12 years omo do P6 say na move to JSS and sana say na move to secondary school because any enam JSS e ba yenti no weji a wo be wo mbia no nim class awo yes a P1 static 6 years enti so hunu say by 6 years na another things be kan ho akra no 12 years o ko JSS enti so hunu sa number no say o enipa 12 years omo nya 12 years tom do yet enti say na enter to JSS and sana wo hunu say by 15 years no we JSS ya enipa do say na 16 years to 18 years or more secondary school and more secondary school so to me yes anima we nyina etumi ma o budget na aba o man no ye di eco education ne health no ne nema bebre mu no yetumi eboa ama ne koto nti ebesere nnuan mo to o mo ye ne se o mo mfa komapa o mo mfa odo no mo mfa genuine work mra nye so mo kwa akwetena mfikire baabi no mo abo mo tiri mo po so region we ye wo number 2 million and so nye 2 million region we ye wo number 1 million and so nenye 1 million eja ko no be number ye wo no ana enipa dodo e wo no na boa me otumi create constituency in the district yeah enti ye hunu enipa dodo e wo constituency no mo e wo region no mo and ye hu so region we omodo so do no enti create district ni bi nka omo ye create constituencies ni bi nka omo but se am ye nya the new picture ne ye de ye pesa me nkum nya enti no oh half of the ye nka so omo ye kakra bi e bi so ye ahwe ne ekoka so omo do so a ye be keti district ni bi amomo ba half of the ye nkoka so omo do so ko ka cho omo so omo do so a ye be me create district ni bi ana ne constituencies ni bi aka omo wo ye sa you are not being fair enti ye mfa akomapa ene odo enye sa adwuma no na ye nyina ye hunu ye number ye wo na ye project the way forward me da se kwaku bu ahen so me da wase enti se de ye di kankanom ye di se da wo bo no wo fam da wo bo no wo fam pa aka na fu aba miensa na ya bibia ti sa de ane ne ye besere NCC ene
said the honestly here on the measure population sense. Or mamma advert. I'm not going to they will see in no go be a win. They be say all friend the chambers crowd can be over I said you were so no so kakra. I do ura so benya kakra. Mama that's why kakra. Ningi na ka ho na. Mama that's why na ka ja me tie na ka mamu kakra bi ya no. Ano fa bi aso da na do anu tu. Mo be hu aduma wura tua kakra na ma fra ja kwabra wa. So ma bob sa ma kakra hye me. Me da se kwame ye hwe ayi sa de si okumase deputy former national security liaison officer awo Ashanti region DCOP retired Kwakwa Iso Parado so be kan nsam a ye ko yi ni free ho hankofo no ne nasefo no a owura kada passe na ehu hia so mo ye ne sa esanse na o mo terminate the contract no the terminate ye no na so free ho free office o say onko say onko na o ma ye ko yi no free ho hankofo no o say sa de ye na sa na so mo ye no esanse na papa na ya stubborn dodo me da se sa na se ye ko no me da se bebre ma me fa kwanya we na me settle records on the street. I think minim ni ye pa oparado ye lawyer ni you are records oko ugugo sisi ya na ubehun say in 209 na original commander original commander the then government no a babond and prior to the 2008 elections and this is the statement babontin eba kisu ne say one MPP e kon na kranna enti na aka no be say afin 1 year or so na nanka wako retirement as a regional commander but aban no foforo ne ba ye na ndisi aban fi say omo ne ntimi nyede anya adwuma enti no omo ma ne call me dem can say by forced a retirement no call omo ma ne call fi I'm say because some shop oba kra kra am dey ba greater kra aba be share say workshop o say hwan na the years na kan years be 3 bi and omo transfer and the ba oba workshop yes oba ye no na a lot of issues ni ade na omo ma ne ye dey e call fi because on voter regional commander ono so ye lawyer ni sa ono so omo de ne ba workshop sa ma no so be ye me gidi say issues bi no wa biti say ba ko ise no ebenya media topic through the yasema na binum raise ni say so free say abana culture say retire na say wo mre nso say retire abana na ye the employer na meboa and now here ye labor act na e kire pepe say employer no fa kwan bi so na say o terminate contract na say nye kwampa ba bia obetuma security redress no e ye court anameboa and the appropriate the labor commission near there romantuma mo you go to court as a lawyer and say procedures ni nyina ye dey ewo enti say issue no be ye issue e wo man Ghana say e kwana ndisi for pam no free office no enye kwampa on voter regional commander no enu ntwam no say ye ba regional security yina appointment na ono ankasa no na appointment letter no so we the Security and Intelligence Act na waburu years na say or the year adwuma no because me no ka say or ko be 70 years or be 69 years or so until appointment letter na ye de ma wo no and to say appointment letter kwam despite diama ajakwabena see ye ma contract ya ono ne office na owo sisi ya no enya permanent job na oye a contract for service na oye den oye contract for service there ye temporary you to be terminating abribi abribia when your contract of service na oye a contract for service ono oye lawyer ni no onim the difference between contract of service and contract for service and say entini sa ban no ema contract for service ya enye mi ya wu adwuma eye for a limited period nti aban ne free say ono won hyehye no enya adwuma
what they do ni say your man notice say eda say me jima juma na wa comply with the labor laws. And initial report na buy and say data force na ko move national security minister no abegest meaning say on one kasa no because the case ni call police station so we regional security coordinator of free police for and central for ni ahwefo betuma fan out from the regional police commander say wo mo call ye no no information odi kan de my and say data force for aba ho aba be attack no remove ni free office meaning say or ye edi trogu aban no any security service no the regional police command move ni team ekoduru ne office honum no wo mo koduru ya wo de boys ne baaye no na wo ye mrante a wo mo ye adwuma ewo national security a ebinuma ye adwuma wo 15 years ebinuma ye adwuma national security o mo aye diploma mo koye no ebinuma ye adwuma 15 good years enti akire no regional police command eye nhwehwemu no na ohun say enkrofo obo o mo din say o mo ye data force for no wo mo record anytime aye ma o mo adwuma say national security for wo mo fa kwampa so na BNI eye o mo interview hwa o mo background I be a juma starting from 2007. Our national security as well no experienced national security officials. NDC by and so no San Crawford na oka so mo data force for no wo matena national security office ho throughout the NDC 8 years. And the regional commander yen hwemu no because say obi atena national security office 8 years 15 years dia do be data force do mo yen hwemu no no mo hu say enye data force na mom asem no so mo we ne say enye sa na tia esese ebogu e na o maye den wo matro case na we say uni case enye data force wa aban na ama wadwuma e na aban atwere afa process so yemisa ne say oye lawyer ni enti sa o pese unya public sympathy and some na wo ka no ene niema aba wo waso ye no esese no eye den ese die dikan national security comply with the terms of agreement na contract na ye de ma wo for that short period na ye say ye be ma notice say e da say ye agi adwuma national security ye na wanye yes national security duly comply say one man notice na ye ma agreement a wo lawyer ni wo ti ase editu mu twa acceptance letter de ba ye no emre na so ye agi adwuma wo se dabi menko ana akwa say 2008 de no 2009 de no dabi a on beka say on proceed on leave bia no o se menko enti o wa abakosem wo kuro ma ono na abakosem se ade a ye frɛ no menko de e na duane enti oni case because ye man permanent work wo ba bia so tin ho ase aselo me de me ka kire ne say so feel say ni remove from office no eye illegal say o law firm wo Kumasi wo na Kumasi court de from 2009 NDC pam no free office no na oye ne kweli kakra 200 300 200 300 le wo Kumasi court onko ho na kwame obi bebi sasese ye se oye wan firi ho a o se ko na se onko a moda edi yi ni firi ho say ye de dipa ko ye ko twi ni firi ho hanko fo ne na se fo no is that the best way the way kwame despite ebe tieti se oyi wadi a menka se wo ko sese bia wo be ko pension wa unya nkoe any eba security issues wa security issues they are not yase anytime bia security ayi be ba se comply no you comply and sana wo asema why den waka wey wo pa free any security expert bia senya 419 for your mabegum nansen ya omo de first degree in agric ekoye masters in peace and security nansen trofo omo from security expert you are not a security expert onye what you say but obia ono no war industry ni mo nim security issues no o from on be catch you say
Esasa who comply, who come training krana, who training na. You catch us as security officer say. Apart from exceptions, you apart from say we need duty. So what you say? We a security officer. Exception you woman say we need duty. Na say we superior catch us say perform duty be any kwansa oye. Who was our defense no man who say me wo fie me ni adwuma mo. O catch them say me perform certain duties be me feel say ti amra any kwansa oye. Cause assemble Who ebe hold responsibility. Who na ebe hold because who near duma until we security bambo so ye migration so ye police ni so ye soldier ni who ofie ne so boss say ye adwuma wo mreko a who ni uniform ne ya fro ofie say ye adwuma bo comply na asemba kache ubenya asemato enti we no a ye ka ho asem no na owo adwuma na security ni bia de so wo issues e fa ne o superior di o ka say yes, say I saw complaints and I throw issues. Obey before complain. Obey before complain. Besides, say obey, Anna. Into where security issues was them, and I can't want them no. Young near Security and Intelligence Act, no. Eka 1993 Rodents in the passes are law no. Act 526. Eka about security and intelligence wants them say, when the national security is saying say, or you soon office, you know. Edi ye niyama bia enka na appointment no ho wo yusu office no edi nya personal gains no ni office no ebo abra ebia dwadifo ma akwa niyama edi afiri ba no ma frɛ commander bomodan na escort ye ne nwura mu duty ss dwadifo ma bi etua no enkwa ne se national security pick intelligence say you have been who edin krofo bi ema omo evedi taxia. And no immediately na say national security ati enya afi na mbe tena say nana brebre security asem de wo duty nana brebre nya adwuma. Why always Kumasi? I didn't agree be Kumasi sa. And then moda back here no who said you see train gidi video ba trendy ya and once be try na we so de gidi say no so handcuff and then Kumasi. Central me say depending on information we need o ma ba be kan pefe and na Ohe facts na the regional police commander edi aguna kwan mu na eye facts ya e kire say asem na papa na back di kan be kan ye no ye ntimi mfa ntoto na esi previous de no ho. Okay. So what you say we need the officials from the national security we the regional police commander and the records na ba be to dwa a kire mra emrante no ayi adwuma on national security aso ye nti ye de compare emre bi de esi ya ebinum kwaye eniema ho nsem ye charge wo mo misdemeanor anyway ni dia emfa ho security issues honorable kanda pass intelligence ya ne ye pick office na eniema bia na ode ye no ene national security bo abira because enye sadwuma no mo se onye as a security or liaison officer wo Asante region and some information ni bia wo ma pick ye no and ye foul say we are regional security coordinator. Our ma report daily briefing edema regional security coordinator na eno nkyere say national security minister emfa kire investigate because bia na for ye o madwuma o mo investigate o mo ho police fo a wo mo wo o man Ghana nyina no wo mo no di bia na fo nte no e bia kwakubu ahidi mi nte na me nso mi di kwakubu ahinte enti da ade abekin bia no ye wo bia information enti we security issues national security dey ba bonten security na say ni say we so do o ma ye clear to him say wo office no de ye niam bia ensem fata me no ebia me matete alleged refia bi tarto eni say o edi dwamfo ma no ema binu evedi tax no no sika na ye den aba no no alleged refia bi tarto nti wa mfa ntarto a etimi di asemba nti na me de fia bi atarto no nti eno nso betimi aye the basis for his removal. Okay. Kwaku wa udi em Kumasi ba ko aba de to so mienu na abai kanda pa no nyafo kanda pa se otachiri pa de koso nyina otachiri pintin se ye DSOP free hosa
na ade na kumase nkwansa eja o say a data force for aban we no say any data force for aban we no in discipline wo too much oh sir papa in discipline wo na menim say ye dwe o say ahantan o say ye den o na wo mu edwene ho amente ase National Security Coordinator to me justify the reason why the regional security boss or your former commander or police emrantie to me akọ na office e de handcuff akogu ne nsa apam na free office yes e man no kra na lay down National Security Coordinator justify sa de we na ni o ma inva na eko ndi enye nwanwa se ndey a police fo kra no nkofo amrobes yi kunkum omo enya nwanwa ebi kura no omonye amrobes no omonye sa nkofo yi bia data force ne ayifo ye bia de National Security working talk ebobo omo ho ya omo ne nam ya ebi ayomo amrobes ebi nso ayomo in discipline omo to omo se National Security Coordinator to me just the part of the way ya ni wan ya nwanwa se o man wo bia to me ye de ope ase wo kan say yes say utie urakada pa yes free office me pacho so what throw letter amano officially say ye yiwadi kokotena fie wapon adwuma ko fie ade akye no ne nsakuta letter no wasa nya kokoduro asa aba office letter no matumi approve letter no omo de letter bi a kire see a true letter man no say ne time aso so mo notify ne say so e dey no dey notify no send above obviously be letter and the letter no way letter no a omo de man no e way na ka so omo de banaka ehu ye hu sampa ye the letter man no say ne time aso ya ka kire ne say tutu on free honko unim ba bia National Security unim ba bia Ashanti Regional Security Coordinator coordinating office no baby Ashanti Regional National Security Coordinator unim baby an office wo e wo baby inside na regional minister e office wo no e ho no wo uwremu a security gina no enti se ya notify no ana wo ye asobra kire se wo free office wa nyano ane so oba regional minister man ye tete obi wura wo gate no mu ma ne ma baby an office wo no e wo baby regional minister office wo gate da no street gina no ayetum edi se eye no kore ti ye ka kire no se wo tamu aso free hoko anu wo ti wo free ho so le obeba dwuma enti regional minister twin ka street le gina gate na no a wo de ne ka awura mu no se papa yi duru ha mo ma ne nwura mu minister ti nwura mu na wo tamu aso ko e fa aka ne ko ke tumi yesa ye twen ma ne be wura no office emi yakokoche no why na ma sign instruction a regional minister na my instruction and that's a regional police commander na my instruction and that's a why na ma your my instruction free free enkran ha na koy National Security for ni free enkran minister wa ha minister wa region ho security on na a resec or dano ni subordinate jamane letters won free ho ye tumi afa police for free Kumasi anko akoyi na free office ye tuma kan tell regional minister say papa na mani to office wo biom by the call for free crime abra regional security boss no or report ma regional minister and say regional minister dey bank crime want me anya sa de we na mo asoma boys ama boys akowura no office akwakotwetwe no na wasa be justify say sa de we a wo ye no me na me soma amrante no anko enya no kure because papa no okasai what boys no ni mo ono mo leti Kumasi because no mo call galam say site e kokodi giska anu amom won ne so mu nyai papa no mitie no anu omo awura no office so mo be bo no won free office wa anko no mu wura ho no mkodi na ya bratam sa na National Security Coordinator atumi anya kokoduro abeka sampa minister mpo National Security Minister anya kokoduro ata abeka twasa ntro wi enya nwanwa se National Security Minister ya wasoma ankofo na bra champo da no e ma ye kwa ye waso aye to aba kotututuo prepare ankofo ayesiem prosecute sankofo no betem ne ye nti obi antom akwa ba ako ne nan
ye twa be pem ne ya ye no preach be for dan me ne national chairman akokofwe no bisim trat na mesu said de bone ne aye te Ghana ye tumi hwe nipa nim esoma nipa se mfatuo enkobo nipa nan inkuno na what's be justify as adwe enya wan wase ye to aba na national security for tumi call police stations e de work talk ni tuo bobo wo mo ho ekokunkum nipa be nwotwe e be pem ne ye nchi obi a na wo di adwon boni se show trim se ye national security boss wo di adwon boni se show trim na de tra o mamu a e be do man atumi akoso enti ne script na to ape a free be 3 weeks after 3 be 2 months ni every day bia am problem yekum nipa ye bia na onu wa what one at national security boss wotumi atwa metuo akwakogu nkofo enchen enkofo yusu de ogunkum nkofo wotumi ache si tuo no as national security board na djuma no etu enkofo yusu de kunkum police fo e de kunkum soja fo de kunkum enkofo wo mamu han wotumi ache si I say tuo na e won nkofo na ni kwa se tuo na eni wo mo because so suso sansem fun we so a e be de nkofo embodin enko abonten konkodin temu no na ye ka na wanya kokoduro on fere Ghana fo no asa justify so na asoma wo enti on the smart amrante bi no a omo call court akobo jeje no Mr. Kandapa na soma wo on enti no omo ma wo sika ye call court wa ye sama wo sika say ye bedem 1.8 at 18 million na ye say tutu ama wo no Mr. Kandapa na soma wo on samrante no a e call national security board ba ko ho no ando okumati e twini fra brotande so a wo ba wotetoye no enti Mr. Kandapa na soma wo so mo konko yi wo mo free ho minum se bebia nka nimfie adroidi enko benya tema papa no wanyino Kandapa nimfie wani mu pa okobe 70 something years minum se nka bebia nimfie adroidi enko benya tema manipa no personal woni tema say na wo tema wonua police ni a wo ye security expert wo ye security man ye dina ya brasem say ya jena yakayaka die say na se sa na sam ne te no wo benya tema ama no no wo antumi anya tema ama no wo se agu nani mu ase so na wo suma enti nka faafon efre wo nua a wo colleague o a wo ye lawyer a wo nua MPP ni wo faafon friend ke abanti free baby a wo tie no enti ko beto ano awofom aso minister ada na Ghana ha politics enti na ya say bibia basa na so na do discipline ko to nyina Kandapa na MPP fo na chase ana ma sa robbery ni ta na ma boni we nyina ekoso o memu ha because na sam na wo kan ye no me ya je di say eniema bebre koso ha me ye sure say bebre we ni mu bi de ntia o kan tsambe no kan say asem otumi ka say ono na soma amrante no ma mount na ro ni say ntotumi kan tsa regional minister to be wuram o ma ni wuram gate da ne pono ne gate na no be de ka wuram no kura gate da o minister na nkata so office okay say the Rambo Star ye di nkofo adi Rambo Star ade ye kwa akoko ntokwa Afghanistan kura no ye yi obi adi ase ne ye no Afghanistan Iceland ye yi obi adi ase ne ye no na wo say justify say ma boni we say wona aso mo so mo konkodi say nyamransem no e be dey under you are watch in discipline insecurity na ekoso wo memu ha da bia am robbery koso da bia ye kunkum nipa untumi nye ho hwe ana aso la why am chair na to office kwakumi da se awusu afri ye said ye nsam yi koye de operado aka na version national security minister aka na version so the course no onim ho bi ebinum che say sanko be yi na di mpase na kwaku chire nka mama na nwura ho kra wa be wura ho ya che no hankofo no ene bla 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 wadwen che wo ho tawu na fe yenko sa judgment deputy ka hu na ye boyi eja de bia mekana no mekawa me say national security Ghana mom de etosi Ghana national security any security in general kwa me kasa ka say obi wa koye agrek first degree or we are now acquire 2 years be aka 1 year is a security expert na and Kenya bad security abroad and think obi acquire agrek and kono expertise no and ko be food security expert so cause food security and so hu hia pa
but ono kro ya okoya agrek no oba obeka tu ohu asem obeka enti specialization so ehu hia enye bad so obi ba akoye agrek no akoye security asoso na aha enti ene de na minim etwi anase eye brofo eja de etwi ni brofo nyina oba homode tititilinti ese tititilinti no de minim say etwi say brofo say dio but am say kasa yaka yaka zo bi intransigent ndi nom ka ndi so bi tintilinti intransigent tintilinti na all the brofo man intransigent oh okay yonkofo bi wo ha asa no mte ye tintilinti boy mu onya ade ye yi afiri a oseme nko ye yudwem se wa sanye osi o mesra kama asa baako nipa bi mu ho a aya na omunya position bi mu tena omru etimi fi wo mo ho na ya omo se position no aya omo dia eno ne ade baako a akuti ayen abibifo pa we should understand that ena senka ora kandapa onfre ni nua no parado no kan yen se minia free office or say ni say no megimedi say obeyesa megimedi say oyesa cause you say if persuasion fails force must be applied and this our original minister akwaka chen say osimesi manemba ho a still no force ne beba cause nipa no say oye de ameba obu wa ntokotwan ya bonu nanumu moja ne si tutu and so still or beba and it is unfortunate say ekofa sa kwan no so but I made the say nya clarity kakra say omonye eye delta force and I say omonye security operatives and now betimi director of prisons and ochina obetimi akwa inmate o obetimi akwa inmate ama ward man out than around no a prisoner yehu pi yehu omo mu free court or judge no na sentence amount for mom ko prison and omo prison and you can be the security coordinator but you can end up in handcuff baby a me pese ye ma ani ko ho yie ne se je kwamba fo kan se eye minister ne se intelligence omo gada chess papa no de eye ne dynamic position no eye niam bi a emfra na eti amra se ye yi the free officer ni se si ho a as a prosecution eto aso say no kra say no kra as a prosecution eto aso it shouldn't end there and no na ma nipa ya hweye na defamation na twam sa bi enya no kra ye kato ne so enya no so be take action o mranim ni and nti mesere say ye security the men to na se na going forward no ya wo mrante ni mebu na omye inactive service a ombetimi aye coordinators ne sa we na ye ni yo nti ye besere omo mfie ko manim a panyin de ye nyina e bompa ye se je benyini mize minya 88 di amepepa nti yesre infitinte no yesre se ye onwuma bi wo ho nso a omo ma mabunu no enye ye yesi mpanyini se bi omo to esan ekọ mabunu diem nti emabunu ni bi wo ha sa coordinating ni ade omo timi aye ni ne pepe edinka omo ko pension a omo ko pension no me mpanyimfo wa akire no omo tetretene omo amo into active service no kaka we should not politicize national security is a shared responsibility and nti mesere say omo ma pepe yo enwie pe yo man okay me da say we do abonite o ma ye pa na ya hwe ya samba ko a eda pon so a ehun ya se ka wasempa sa judgment debt ya sorry $170 million ka wo man Ghana ye kwakotua ade ma adwumaku a wo supply ye ne wo mo ekwa apam efa ye nyina mahoden ensamsam ho wo hwe daily guide wo mo kire se aban no attorney general so ye na akasa e de etia NDC for se NDC for adwuma o man ye ne yie enkrata bi o mo sensan ye wan sensan ne yie a enyo man ne din mu anko yie nti ena ma yakobo sa aka no na eka ye boyi no owura gofreda me kire se wo ba hwehwe mu afede fa kosi ase na obi biara ne ho bo wo mu bia na so twi bi wo bia no ye de be ma no eno ayasamba ko a attorney general ka sasam kro ya ena former energy minister
eye owura amakofi bu anso akase bra wo mo terminate contract no sanka aban no anya botre ehwe contract ni mu antu mampa amerika etietie nsam yi a akaye ne se wo bibie wo nei ekoko tua judgment debt no na owura eye gofedame attorney general antumi and defend wo man ni ye wo bra ekoko ba sa no terminating of the contract eno and after defending of the suit no and also I assemble kwa e be hwere account kwakoi idea potin na wo ho a ususu say anko yie anasa bomo yie ya eya de pana ben anye ne yie anu nti sa judgment debt yi ba ye ba betua ya me da wase biem edi ekura na de sa judgment debt we ba de judgment debt we nyina ba ne se emire bi etwam na Ghana wa ho hihia ana yenkane asem na enkoyie ti na dum so kofo kasa ho a mai ministers kra bebredi directors ye de da electricity company ne sa ayi bebre yi omodi ana ban ye se obeye or the PPA bi beba agreement bi beba private partnership agreement bi a ebe mi enya nkane bebre na ye ho atoyen to start it what's inside contract ebi ne American so nmusa eja kwam na okay ene ma yenya American e ma ye nkane a ebi ne car power asugri power ne man iska no so abie ne diem okay yes ani ma we nyina na yenya nkane a enti saa GC contract no so na eka ho bi but eduru ba bia na ehun se yenya nkane a ne bebri ana ban yes yento ye boase ntom te committee a John Jinapona na da no na omu recommendation ne ba ye no e kire se saa contract we no yentwam ai hu hia ye because ye bi hia nkane a ebetumi kura aton ebiama other countries na se enya yetisi companies ni nyina be hia nkane a oman na etre ye be hia nkane a so in the meantime no ni kwa se twa contract no yentwen ma contract no ho gobra ye nya so fa so bia na etua woka meba contract no ho ya san eni kwa se twam ye betumi ama o ma ye o madwuma na nkane a na ba ye nya nkane a no a ye betumi aton bi amama no ne ebire bi twam a ne ye ton ye nkane a ne bi mama no ne ko di bu ana ye yifo ne ye to bi ma wo it is a SS power na sa SS power no betumi ama ye nya nkane a ne aton bi amama no ne ye nyetika wo mu a bigidi ye se eyade pa enti committee ne de no report ba ye no no mo se ne ma no anche sa time na ye 2016 September anche na NDC fra akonwa so NDC fra akonwa so no na MPP for ba ye ana omo kokote committee so omo hwehwem enti de no da committee na ase ahenkra committee ana ode no recommendation ba ye recommendation no ode ba ye no ode 2 ene ba ye ada se ye betwam na ye tuankofo no sika na ma wo mo which is $18 million all the me pattern and na se ada se ye be ma na wo ho no ma provide o mo 4 years na wie na ta 4 years no mo provide na 24 million in the 4 years no mo wie a e benya 90 something million ni enya nka na o mo ye o mo 4 years ni wie a ni ama o mo ko 2 ayi na henkra committee ne de bae ba ko ne si entwam ni entu o mo 18 million mo na ba ko se mo mo ho ba ko nso krasi ayi yes this the agreement it obo de call a parliament ayi obo de call a cabinet ana cabinet ho no e beto odwa se o mo nya dai o mo ntwam totally no mo pam nkofo ne nkofo ne nko yem fesika bia nya dai e ma wo but on de me patire no ene nkofo no ye twamu ona mo de call UK se omo abeye adwuma wo mem ha omo do mutika ba behim omutika 18 million wum se ye nya adwuma no mpokura no ayemfo mutika no mo no mo nko ana ban ne se da bi and the call arbitration court ho no ye de letter bre Ghana for say
28 days Ghana mra no mra me defend the entire office says twam because that time no pokra no Ghana for defense the twa contact no man ka say SS capacity o man ka say SS capacity o mse ne bo no e wo soro kakra enye SS capacity nti no mu twam because see akra e wodum chom nti senka ye won kanea wo ho e betuma me nkanea adan na nkete nke kodum chodum so wuti one district one factory see won kanea wo ho a enye kanea na adbeko factory no ho enti ye de letter break Ghana for say yemra arbitration no Ghana for anko 28 days enti March ana Ghana for am say 22nd and bibi 13th March ana Ghana for koye tatana ka ayi aka 2 days saso no say more extension no mo say 10 days ka ho ade be che ama 10 days na so no ana Ghana for Godfrey Rodame ene ne lawyers koye reasons o mo de koye ne say enam say election a ye to no 2020 ninti no o mo ntumi afa defense ama covid ye ba ye nti ye ntumi afa defense ama na Ghana nko na covid ba ye Ghana nko na eto aba da kwamra wo de me patch no wo need defense bi a wo de covid contract na wo twa mu no e business argument na wo ye woni nyina so bia wo di twa mu woni ayi bia aga na ehia nkanea na wo twa mu na judge ne se na wo dae no na wo so dae on wo ka se Ghana na mutumi tena ho ye de mo pe o wo dwe no ahantan no ntumi fa ma abrochiri ha o wo hwe Godfrey Rodame ne kasa ne dwe na ahantan ti no titia obi se Ghana wo dwe ahantan na hwe ne kasa ne na ahantan dai no obi se Ghana na obetumi di aba ana ye ka kire ne se ni tadwe no Ghana wa ban te akonwa so Ghana ha na abetumi aye ahade ahantan no ntumi fa ma ha o reasons now the buy na business nyansa nim ni nyina so na sa pepepe ade ni nyina so ade se nyansa nim ni nyina so ade ni nyina so na nyansa nim so ho ana ekoye ana ya award Ghana $170 million Ghana ntua enam adwenboni ana wuye tirimunti adwuma ya anye ne yie nti nanka utua 18 million no a ka esonfa so aka 160 something a million anka Ghana benya $. Nso enam adwenboni se incompetence o se dien yo se bon se dien yo na se Ghana ye ba be boss aka kawi o be se mu amodi kan de hihye ne bai no sanka motutu ni yi a anka bedu brebia ma na beduru se saa hihye ya mu bai kra o ade fa so sheda e ni so contract no ye ni ye e call parliament 2015 ma parliament then MPP parliament then MPP for MPs wo NDC for MPs wo omu nyina agitom se saa agreement ni good yenye kenya papa ka parliament nko mu nyintum daga wo de me party no 2015 e call parliament ama parliament agiatom se contract na yenye enti ade eye no eye den na wo fa kire na MPP for ba yo mo tin sa agreement na bi omo baaye sa PP agreement no omo tinsan bebre je say power ba ko pekra no mo ntumi fa meka ho but ma tinsan bi it is so obi wo na e papa parliament agi atomo ade na wotwa no mo kofa foforo ba sika bi na nkofo bi pedi ana asesi ayete hoi enkwala tinu ase esua de ada no mo yi video ni bi na me wura ho e bi enkwala ti sua de ko sese sika wi enam adwemboni nti dano hwe baabi ubekọ maamefo nyem yenya hospital kwa ne do makọ wusi 80 hospitals wusi 80 hospitals ebepem ne untumi ti ba akopempo ukọ sese kakaka wi nti wuto sa wo de napkofo ne na wo kan se napkofo yentu omo kaba ebo so miensa enkwala na isu eno anya sese wi ya kenya mrante a wo to wo padwuma ma omo na nka de ba beto adbekọ akoto judgment debt nti owura Godfrey Rodame nsam wo ka se wo be onu ankasa kura no ese ye prosecute no for causing financial loss to the state or no it's a one year Attorney General forever Godfrey Rodame 1 year Attorney General forever
ohunu se onya Attorney General forever ne wiase de wudua no eno a na wobetwa me da se kwakubu ahende no kwame ejam da se bebre setting the record straight no ansa na meba we ni so no menua na say akunkum insecurity na yakanda pa na supervise nka so no supervise you on na hweso kan nka be say de ekoso ni nyina no so nim hu bi nka so ni language pato ye nka so ni obi atie why you away from that nka so ni bi so kwa no you don't speak with facts and data no fa nya adwuma onko na internet na to sisi ai annual crime statistics ni omo publish 2016 Ghana Police Service murder cases 2015 year 525 2016 year 549 robbery cases 2015 1411 2016 1397 and ona John Mahama ne national security na ne supervisor when na next one country answer na Japan program no nti say the topic be to ne say won tiase ya ne onim ne say wo hwan na ye dwani ahantan chen wo hwan na promote to galamsey chen wo e wa ha na ye mra asem na nkasa so otimu say onti issues na say sir ne aban ayi no ma di kana ma judgment dada tio onti ase because be o kan no onti ase o lack understanding no language no onti ase no ma di kana ma judgment April 21st this year $134 million abana di kana putu in defense on challenge me on that aja kwabra this year ya say issue we ama 100 the same issue ya no ma judgment dada enti mane metna please o kasa no ma yedi no ma di kana ma judgment April this year $134 million enti enye $80 million na wo ka ho asem no na omoma wie ye no na aban no 28 days to file the defense eno na isba ba judgment na nkasa de tie utie kwakubu ahensem na okeka na Ghana had ye ready say be ma kromfo bia bebu mind bi sa agreement we hu asese ka ne yie ne ye de ahwede ba afie no ona de nwanse na bae ana meboa ajakwabna mo na wotie sisi ana sa sika we ye tua sisi ano agreement na mokwa san ye no enka ye pick ya ye yusu ho sisi a o Ghana ha electricity ya ye yusu Ghana ha sisi ano sa company we amokwa fa be san agreement ni in 2015 ebeba wie ye in 2025 no power ye yusu sa company we nka ho but me no ka se Ghana fo ye tua electricity a omo de to so say the company nka ye ntua de ntia anya kro no ne wo ade a ye nyusu enka ho bio ba mo san agreement no 2015 to 2025 enti electricity bill bia ye de ba ma Ghana fo no power ye nyusu no Ghana fo tua eno ye excess tariffs a ye tua wo mreko a ye nya den ye nyusu ana aban ne bae aja andi si wa aban no mu no ebra dum so bae no na electricity company of Ghana ka kire mo say china ye sign agreement we nya ni solution no the solution ni say mumma ye sika nkoto gas ne me power ye plant na ne wo dada no ebetima ye adwuma nti no mudi ye sika maya ye betima ye adwuma nya ne mo kofa ba ma Ghana fo be ma electricity boa ye den aye den sa okaya the Senior and Junior Staff Association omo wo ECG e de sa futuo no ma John Mahama aban former president o mantie no omo wie ye no na omo sign 43 power purchasing agreement ade o man Ghana nyina ye hia electricity peak ya ye hia e be so Ghana na ye nyanka ne abiem na e be so ye no ye hia 2400 megawatts en ye hia sa o man na ye hia mana broso a 5000 megawatts and this ko sign power purchasing agreement mako 43 mako 43 ni e de be kan ho ye 8116 megawatts but sa 8000 no enka ne wo dada ye yusuo no ba Ghana fo tuaka na sa
de do na omo san ye ni nyina no Ghana 13 good years enti every year bia no every year bia no Ghana ye tua Ghana fo tua electricity de ma companies bia womo maye power na mom ye ma omo $536 million enti 13 good years in South Czechia 7.2 billion and Ghana for electricity a yetua no according crofo na nientia tio take or pay agreement bia ye take on pay bia krono wom womo sign sa agreement no ye take or pay under do ma take or pay ni kire say wo yusu o wa yusu o wo betua ka enti omo ni company no afa kana na kwan so egi electricity ane board ni free Ghana for ho na yetua sika na ma sa company na NDC fo na omo sign contract na fa akira akodo omo de se masa nkofo na tua mo fa de man enti me no ka say ye wo NDC former including Kofi Amaboa nom ne gina ponom nyina omo ka say a company no bu Ghana fo fa so a bosome no na alleged de omo gibia di kwame sa o ka say take or pay no aya na krono ewo mu a krono wo e de na kire say krono ewo ni say e de na kire say aja krono ewo ni say ene and this intimin kan kire ye say power purchasing agreement ya ka ebe koso oman no $7.2 billion ba kokura nuwa ye yusu ade na Ghana fo bosom ye tua hu electricity wo tua bi eye me no wasem ye nka asem ni ye say ye da obi ko sign agreement say wo mo ba ma ye nkania ba nkania no mfie du miensa no ye de dada na ye won ne mo na mo de ba ye no em produce power but Ghana fo ntua wo tua wan tua o ye ji esika uyusuo wanyusuo esese otu any take ope uyusuo wanyusuo Ghana fo bosom bia electricity ana aban we tenase obaye no se de ahenkura committee no eno wanka na nwie ahenkura committee ba bia no ka 18 million bia asem o ka na eno wanhu committee ni yese ba ko sa company we no ede no se o check ya 2018 na ebe take effect to 2025 no eno no nko no oman Ghana we are paying about $540 million away and as o defer no say yen defer no so ebe defer sa deferment no so kura no still no we are paying ento fa ne do ma ban ni nyina sensan ya emfie du miensa no Ghana fo betua excess payment ya electricity ayen yusu aja when na tua school fees ya kura ni school se na agreement na do ma kwa san ye no ete se wo ba any University of Ghana na mom every time bia no wo tua school fees ema University of Ghana for sa agreement ni bi na do ma de buy an agreement na mo kwa san that time no when na wo generator ontiminto fuwe enwu one generator mu na mom wasana kwota another generator foforo ababeka ho ECG for say ye generator na e wo hodada no momma ye sika ne enkoto gas emfa nguma ye common sense mo mfi wo mo ana masana koto generator foforo abesi wa say Ghana fo ni mienu mo mfile ba ko na woni entimi mfile o ana ndisi akoto generator foforo abeka za fe da ni mienu ye ntongum ana omo di electricity na gu ye nti aja aban ne tenase ye no aban ne kakurati say anwa ese o terminate a termination ni nyina no so terminate a government of Ghana ebetua $402 million termination no wo purchasing agreement na ye tua sebe nkwase yesika no a NDC na de buy o di gu electricity so no ye terminate ni nyina e $402 million ne chese ye ho son ana ban no so yes no ana ye nya comparison ye comparison say 13 years no say every month bia no ye ma omo 200 ye terminate na say $402 million ya 13 years no ebe ma ye $7.2 billion ane mane ne ye si ebe tua $7.2 billion one ebe timasi Kolebu teaching hospital yi wo hasisi na hospital edimu e wo Ghana ha no ebetima si e mako 100 ama o man Ghana
saa sika ne na John Mahama aban ne na NDC fo se yemfa ncha abrofo na omunkodi free wo mreko a yenyusu electricity ana na do say no e ba ne say na mama Ghana for 13 years ye de 7.2 billion dollars beche broni nkwama na die ene ye be terminate saa contract na hu hia no ene ya terminate enti sisi ame no kasa no government of Ghana saa terminate on challenge me say terminate na aban na ye no a save on my Ghana $7.2 billion. A Ghana se sika se ka NDC fo ne wo mo cronies fo sika biba NDC fo ho ne enti o mo defend company o mo bu Ghana faso se wo mo no o mo na didie because company ni bu Ghana faso no afro mo pension agreement mba mo magi no go feel no mo bu Ghana faso enti na nado aban terminate sa power purchasing na enye so ma nye due diligence wo mo hwe ka ye be 13 good years no 7.2 billion no dollars in etimi ya de foforo nti ya terminate na no wo ma ya terminate na kokot ajakwabena so fa ne nyina $170 million ya wo kan ho asem se eye sika be ha o man Ghana no ene 7.2 billion wo so ye mass teacher o man no a terminate $400 million ya sem any $7.2 billion kwa kubo amane ne eye causing financial loss on comment as a mass teacher on comment $7.2 billion and $400 million ye dia terminate ni ye save as a man Ghana $2 billion na Ghana what I say purchasing agreement for the tram $7 billion na Ghana ye wie no what ya say ajakwabra mini mass from mass ye chen ajakwabra ne edikan what ya ka aningwasesem say Ghana frontier electricity Ghana frontier electricity please stop the unnecessary interjection ajakwabna what is kwakubo anka ningwasesem bi say Ghana frontier electricity yenyu na ebeboa ma ya ton bi ama oman foforo so ajakwabra me ya Ghana ni Ghana for he electricity mimi nsuo no mintuaka ni yemfa nkoman foforo so na mimi ntua high tariffs na yen generate electricity emfa koma mine foforo so eno no mpacho ye papa viable awoti a wo defend enti wo mo e cassette say obi say Dr. Kokwesa require say attorney general any companies how do mean you know they should hold them responsible and after Kofi Buan so say the attorney general failed to defend Ghana ajakwabra me ba ho na mawie agreement na attorney general ba ne ntandisi fo su ni say niente obi kwa san ya Ghana fo atua electricity ayentua nwe na electricity sira ne board na ewe nti attorney general na anya adwene bi say take all pay agreement no nkrofo na omokofa ba ye GBB free companies no nti CID fo take up the matter hemfa fo no kofa agreement no ba ye mo na judgment debt ya kwakubo a wote a wo ka say oman ya boka say na Godfred Odam ye dwen no yete kroma na Pania construction aduma ben na omo ye ya betimu di dru to $94 million de ma aduma ben na wayo me ye ya wo kwakubo andwani ahantan ene tikase asemunti wo defend wayo okroma krono tachia mwafo e baje nanu ada NDK financial service what ho asem NDK financial service last week Supreme Court what in yesi ye NDC for mrantie including way eno no wadi na furu nyoda no womu share company na chi ndo hunu nyansa da womu share company na chi NDK financial service sika wo mawia akomu ko bu Ghana afaso 1.2 billion Ghana cedis Godfred Odam and the court Supreme Court NDC for buy no money company ni bi akwa yo sa company na ye one adikana bu Ghana faso $700 million Ghana cedis won ko Supreme Court na Supreme Court say mo do Mahama ban including mo ya kromfo na nka mo wia sa sika no ya gita 1.2 na mo share company na chie no nti aba judgment debt mo na mo de sa abrofo no buy to the stand say wo manifesto wo chetuntum sa na Dubai for wo ya how ku ba me ho afeche me ho afeche afia nzame uzampa enam ne ayi kwakuba ene kwa mafu nesia abra be se ampa empemfo wa kwa mboko kogu so de munia ne munim de ye free have oh wait there say
Eja kwatanta we ya no tantanta ade bako a ha Ghana edi enya pa procurement abaya ade bi a ekabia ese eno na amanyofo ene aban mu nkofo ene ankrankra bi a oman no ho do eni omumu efa edinya ho tam cause poshe agreement bi o ho aya sansan as a country otena se no busa ho say na ya de na etimi di ensa kwahye saa contract ya sesa na aya na medi parliament ho yawo medi parliament ho yawo pa cause yenim say parliament ni duty na dwuma na sade ba ko ne say contract aban ewremu te say power agreement yi ka ho asemi no say parliament edi nani etwiem na ode ne nsa edosom tu ni sira ne abasa no hu se so de kwaye no ne kwan so ebeboa yen ye just investigation na is not just for ene otina dachi bi enti edan aye kowremu no si ewradan ni mu a na bebi efawra ne ye mfa ho MP ye mfa na betimi afa pie sa ne ma ne nyina ne ma wasa parliament ema ye when we are entering into such contracts and agreement but ekamia say parliament etosi wasa adwumadie ne ho ye be srese parliament ema nani enda ho yie pa ena bie wonso se ye kwa to afidi a power na ebe generate no ebe man excess na ye target ne se kwakuka so target ne se nka ye beton ama other countries oh say Ghana sesia menu kase there are some institutions bi a investigation ye koso ho eja omako oda receipt books ne sa na ma no dodo no mako oda no ebetimi a serve yes, state agency no sa for the next 10 years. Meanwhile, le nyina ye complaining and ye champion digitization yes say ye copy palace. And in this time, I didn't know copy procure sa nkrata bebrebe no. For what reason? But kakra obi benya e wo so edintia. Company wa Ghana aban adwuma ka cover ties. A o ma kragu agu omo warehouse essay omo storeroom essay egu ho. Unya na moto. Oh, aya yetimi ha yeni eye niam bi a emwa. Going forward and I think say I was say Ghana for. Ya ma yeni bere wo NDC ni MPP so. Esan say ya bere any contract we ye na we ba no abetwem na we ye na we abetwem enye judgment debt ekuyen. Hwe sa $170 million. Yes kaketwa. Anya sika we na tu kwan ko ho kosere ya Macron mu mani bia enu airplane de ko ho sansam nyina bai na me ka je se sika na ye kope osokoto no hye ye jokotom ye bayi se sika na kwa kotua emboye ye wosika organa ye wosika organa energy ho sansam no ene papers mu ye se be ko 22 days then eja obisa se ya one day one factory ye nyina sanka power no betimi aboa o mehia nyina m de aye eja ewia na airborne ye de yede enti a yakoya power agreement ahodo afiti hwanhwani apenso besi ne na onam akire heja overhead yi so akire ya multi choice ho forest for ne nchen ho aho ye sum kabi na ye pa amanfo glass e ba amanfo kro no haya o nkan yo atomic road no so ye kroma ye sum esum solar no ye de den ewia na ebon ye de den eja okọ Lavender Hills a se bi sabe ani pa janan hwe bi edi ko gudu kankan yensu ye nimpefe se sa adi pa janan ye de generate electricity ebra na me wo sunyane Uzbek hotel no mo person mu use sa biogas ayi by na janan do na so mu nya e de power na so meanwhile obekọ public toilet bi KVIP bi no na ya mbe so pasa kubu ahia ka ono nko abetima produce amom eja yeah make an say ko odini nkwase aduane na ko nko abetimi produce you know we should be proactive I was say aduane na no no why wo
ye tuatua loopholes no ora odame aka say o ma investigation I think say investigation no also mo ye na che say eye agreement no deal bia wo ma ye hu no ma o fa sa continue say keta se hye no ye mfa punishment ni mo wo tie ansam so ora ko fi amabu ai kan o say girlfriend am atonje na atumi defend Ghana yie enu ti asa judgment debt yaba cause we share eye reasons ni so bia say kaka say covid nti and you know say you know say if it is true say no correct it's not part of the defense okay but the aba atojo a can no say it is sad na say sinto bi so eba eye attorney general adwuma yomu enu nti ase hwehwe mu feda na yetimi enya ntase wo sa na mom mesere say Charlie Ghana no say mo amanya akwanya aba be mu amudi omanenim no ene say Ghana need to no ka say mo ni MPP for na ebo na mo didi o papa apalo ni enya MPP for na mo no wo ni MPP ni mo amanya akwanya MPP atade e hye wo kakra mo amanya akwanya na sese mudi omanenim no e be sere mo say e pa ma twa Emaye nto oman no ho dokese ana mutu bi kroma se na obi ayi MPP ni dia Ghana mote ye de ana jase mo kwa aba no malusuru contract amuti sama no papa purchase agreement amuti sama ne nkwale obo kwa no mutututu polu ya osupolu ni bi contract kwa say JF time nyina na enya bi na o company o Ghana bi na qualify say o say ana pepe yeja ana pepe o fa yem bi abon tender call for procurement call for tender o be no enya so ana de contract na de mu de di acha so ugidi se hu be hia say san hwehwe mu yo because Gofredam say be hwehwe a former minister so che say ono na wanye na adwuma yie one defend o man yie nti one dey na yesese yefa main agreement in the be adwuma agreement is for parliament parliament MPP bokotoye we boycott that agreement in parliament we bokotoye ko parliamentary hands am I issue statement the babonten me na me catch ye bokoto agreement ni nyina what che akokora even held a press conference in 2015 say power purchasing agreement na mo de ba no eye mo amu wi Ghana fo what che akoye press conference in 2015 ye bokoto record no ho be me yasa matumi akenka mo messages nim Facebook wo no am so hokito bia ba ho tinu ye ntumi anya mo comments e wo Facebook me ya na kese be kenka mo ayi kwa me ba fo abronya me da se bono chairman MPP na fe kwakubu ayenso deputy communication officer dema NDC na Samuel Usa free yenso LPG communication director madam osese munya bre na mobile ye be ka ne ajabi na brepam de aka nyina no ye de atoa mo so ye be da boafo eboa ye me de dwumadi ebrem no nyina ase medin ede agya kwabena kriwa wa chirom chinchim fide ne ma me nyina ase da piesie na me de ma wo mu nyina na ansa na ye be soro so no ene eye salasi gbadago oye adwuma Ghana Water Company Limited Lagos branch ene eye wawoda ene eye wawoda nti happy birthday Efri Grace George and afisa John ho omo ma happy birthday sanso ena ba ko ha me de twa muto na fe ya sore so kra ba ko wa ha no yes sir no man check from pon Kefun pon ho ye pa owo ho fun bia o pe bia me se owo ho ana me se owo ho kwajo ba bia wo bia me tia wo ana na nson so aboso kai oton jagwa ne range over on him afrana na wo ne nam no wanche am why wona me tia wo tia no ne no ana wo ne nam tia no na sa so tia wo wife everyone I don't want oh just and okay I my yedada the other by my yedada aha ayi Stella Mrs Stella Bosompim wonso na eye wawoda nyakopon hyirawo efri wadamfo Mrs Helena Duho so ama wonso happy birthday ntina yede besia na ya soro so ye ho ayadoma na no me kwase me koto school bag ama me ba ketwa onua bags ewo ayi La Paz ayi Kanechi station meduru ho na nipa na oto say papa se minimo na am say sa wa no so over UTV eja kwabna program so na am say ayampa na o de chewo eja me say
me to bag back no wacha me bag back aka ba wa get one free enti eda na se me din e de eja kwabna ai we de ba wa get we Adekye Nsroma mfa so yo I do my research here Adekye